umemezelo ehlela njengamanje insizwa-ke edume kakhulu eqhamuka phasi endaweni yaseJolivet enjani Impungi kunjalo mfowethu Bahube mfowethu ngifuna ukubheka ukuqala kwakho noma ukubheka emuva la uvela khona mfowethu siyakhumbula ukuthi uyinsizwa noma njengamanje siyazi ukuthi usina e-workshop njengamanje kwisidilonti kasomatekisi ukhona njengombusisi-ke wezinto ezinhle zobusisa umsebenzi womfana akakufihlanga ukuthi uphuma ngaphansi kwesandla sakho uwe so njengamanje Bahube ufuna ukubheka emuva la uvela khona mfowethu laphayana ngesikhathi ufika la emqulweni ngoba ungumfana wasemakhaya wahamba wazofika leThekwini wahlangana nezinsizwa waqala ukusebenza leThekwini ngokomculo mfowethu kube njani ukufika kwakhe emqulweni noma ukufika kwakho leThekwini uzoqala ukufika uletha into entsha kubantu abangayazi umculo kaGiya kube njani mfowethu ihlaya lona ukuthi njengamanje abantu bebasakhona kodwa ngani yakithi mina ngibe nebhadi lokuthi ngifuna into ufika lento entsha kuyibhadi ngempela makusaqala ngamandlela okwenzeka ngayo futhi mina abantu bake bacabanga ukuthi nje ngiyaphetha ngale ndlela ukuthi kade bengathuli umuntu engitshele uyasijakelwa ayikho le nto asijakelwa indlela engisina ngayo bathi ngisiniswa kwabafazi bathi hayi lo uyasina abafazi abantu babeshokaraji besho yonke into ngase ngithi mina no ngizovala umlomo ngoba ngizoba uthisha anginganalutho yabona indlela abangidose ngayo ngisafika phezulu ngifika gcwele noma nje kwezinye iy'teki bahambe bona mhlawumbe kusela abantu abawu-3 ngibonge bona ukuthi bafethu uyabona ukuthi at least ikhona bathi hayi bafuna sibone silinde nathi ukuthi uqede siqoqo sabo Bahube abanye kukhona abanye abakubona sohamba ngeFortuna abanye bakubona sohamba ngale moto levulekile eyisilahla imoto yokuqala mfowethu uqala ukuhamba ngemoto kwakunjani ukuhamba ngemoto uqala nje mfowethu owayithola noma owayithenga emqulweni ukuqala nxa ufika emqulweni uthenga imoto siyabona abanye bazinga sohamba ngeFortuna leya ewawisa khona 26 kuyona wayithatha kwa-MTN so njengamanje kwakunjani imoto yokuqala mfowethu intoni ikhumbula ngemoto yokuqala mfethu yabona mina ngikutshela mina ngihamba ngaventure iventure mfethu owawungekwazi ukuhlukanisa yona netoilet kodwa ngahamba moto mina mfethu makuyisebusuku ongavukulemnyaka khona kwakuyiveni kwakuneshelter ngoba kwakunetha vele imvula yayingena mangihamba mfethu la ngihamba khona bangibuka nokufana ukuthi ngihamba ngebhayisikili mangihlangana nephoyisa ngisho kuthiwa liselantshini baba lalingibisa lihlafuna ukudla ngenxa yemoto ngathi ukuthi kancane ngabuya ngemaster nalo ebeliyona lathi ngongcondwane kodwa lalidla ngokuphusha ngangancela ukuthi mangifike futhi ngathi lalilinde imicimbi emkhulu ngiyakhumbula ne-correspondent kwethu i-master lami ngafika zibakele iy'nkabi zithele i-correspondent kusayibhuquzeko ibhuquzeko usabuya kubhuquzeko uzikweko ugarishwe imoto wathatha lole master lapho ngifake kwezinkulu imoto ey'bizayo kuyihasho mfethu elaliqashwa ngofana kwamgumeni lalabunje emnyama bewuphikiyela lapha yabona lavela zika zonke iy'moto lakahlela imoto yami heyi ibhadi liyakwazi ngokwayo ngaba mfethu ngasho ngathi yabona umculo sokuphakathi ngulafele kuyeka ngase ngithi kodwa ngekhontethi ungalingi qhubeke so ngizama ukusho ukuthi empilweni ungasibona sesoba usaba ngey'lahla kanye kodwa zizalwa yiy'moto kongathi bakuthiwa zibona manje ngekukhona ngoba imaster ngathi ngeke lidayise ngigcinela ukuthi libonakale ukuthi umzali wayo lento ekhona njengamakhona ngilinde khona umcimbi omkhulu kuze mesihamba ngalo no Bahube mfethu siyajabula kakhulu ukuzwa lokho ungathini kubaculi abasafikayo ikakhulukazi njengoba bafuna sikuveze ukuthi akuwena owacreator noma owakha lento ebizwa ngoGiya kodwa into evelekile bathi wena uyisebenzise ngendlela ehlukile waphinde wayiveza abantu nangumuntu ufisa ukuveza into yakhe ehlukile engafani neyomuntu
ngingambamba nezinto akagcina osamusha osamncane osafisa ukuqala into entsha nozoletha into entsha kubantu Ngingathi mina mfethu yabona ukubhekezela ngiyayizala impumelelo. Makusamnyama mfethu kwase ngathi ngikhaya. Mina angifuni ukukhohlisa abantu. Ngihamba manje ngizaqhubeka hayi kuba mnandi ngasegcineni. Kodwa mawusaqala mfethu lindela ukuthi uzothwala ukhokho. Kodwa kulelo khokho ngelinye ilanga uyozithola sohamba emandleni ohlaza. Nangaze ngicabanga ukuthi mfethu emsebenzini wakho ngiyangikushintshwe ukuthi omunye wabantu abangazi ekukhuleni kwami abawofakazi bezize ezinto ezenzekayo. Yabona mina mfethu ngifuna ukutshela wonke umuntu okhulayo hhayi yomkhulu kuphela kuna noma ngabe yini yaba le nto simawuyenza uzizwe ukhululekile iyona wenza into obona omunye umuntu imkhulula yenza into ekhulula wena noma ngabe ayikunika imali ngaleso sigaba kodwa and leyo mcabango awufiki kaningi ufika kanye ngoba le nto kuba kade uyenza uthi iyona ezokona soba mfethu le ngayenza ngoba bekithi bangiyenzile bonke abangicaba bethu utakweni abafuna besebenze uyabakhambisa indawo kodwa namhlanje wonke umuntu wayesho ngalo mhlanje namshuzi so nawe noma umuntu okhulayo onento obona ukuthi ukwazi ukuyenza qila kuyona uzobona iyona ezona ngajabulisa ukuzwa lokho bawupe iyiphi ingoma yokuqala ngqa oyikhumbulayo eyadlala emsakazweni yokuqala eyidlala yabo yafasha ingoma yami yokuqala yadlala emsakazweni yayithi ufumane emagameni leyo ngoma leyo yayidlala umezomculo ngoba noma ngabe uhlanye impela akahluphe kanjani kodwa ikhona into ezinhle esizaziyo ngalo muntu esingeke sizibalekele thina esineqiniso Mahube akuvamisile ngiyaxoxa ukukhululima akuvamisile abantu bavamise ukukhohlwa abantu babenzele okuhle okusho ukuthi bawuphe ngamanye amazwi uba umbizo emkhulu noma ngabe uthi akuhlushwa noma ngabe uhlanya kazolonke nendlela ahlanya ngakho nabanye bambona ukuthi uyahlanya kodwa kukhona okuhle akwenzile hhayi wena kuphela empeleni baningi mfethu abantu abasizwe lonke sebengaphika nje abantu abaphikayo nomuntu ashinda ayithandayo ngesisho lutho ngoba asizingeni nendaba zabantu sithola nokwethu mina ungizwe nje abazi ukuthi abenzekile axhumana nomama uDudukhoza ngoba umuntu okuyena wangijabula umama uDudukhoza wangixhumana songizwe ungizwe wayesenza iqiniso lokuthi lokho akuthunyile akwenze umuntu okunjalo baba uhamba kwami Peter. Kama kwani